Gledatelji televizije Visoko, bez obzira na pandemiju koronavirusa, ni ove godine neće biti uskraćeni za tradicionalni ramazanski program. U pozitivnoj i vedroj atmosferi u predivno uređenom studiju do sada je snimljen veliki dio programa, a snimanje će trajati tokom Mubarek mjeseca Ramazana. Atmosfera Ramazana iz cijelog svijeta od Turske do Australije i Amerike na male ekrane putem televizije Visoko bit će prenesena zahvaljujući internetu i društvenim mrežama. Gosti ramazanskog programa bit će najeminentnija imena iz svih sfera javnog života, kao i naravno bosansko-hercegovačka i visočka ulema. Prepoznatljiva lica dugogodišnje voditeljice i urednice ramazanskog programa Mirha Ganić i Meliha Aliomerović ističu da je ovogodišnji program posvećen najradosnijem gostu, sadržajno bogato koncipiran, spoj tradicionalnog i modernog, te da će i ove godine donijeti posebnu ramazansku atmosferu u domove naših gledatelja.